Malo nas imanje od onog velikog skupa u Novom Pazaru. Ja sam prije svega dužan da vam prenesem selam od našeg predsjednika, doktora Ugljanina. On gotovo da nije potrebno. Potrebno je da u Novom Pazaru ostavi svoj sako i da je pobjeda tu. Ja sam to u poverenju rekao da ne čuju ljudi i Selakovac je tu. Jedan dobar aplauz za Selakovac. Sa druge strane je važno da pošaljemo jednu poruku građanima Srbije da oni imaju šansu, imaju mogućnost da pokažu da su na visini zadatka, da su sazreli kao građani, da budu i oni kao Srbija član Evropske unije.